Ashafo me mama kwaba ede ba emergency Ghana TV eso. Yeda twede amponyakopo ase so de nenso ede acheyen. Na yegusua ewo Ghana month no mo na ebusiafo ene stoya yensaka ewo fidem ha se ye mame ede na wewo sem abepie mu ewo Lawson TV. Nebusia asem ode ba ye ne se ni kru ne ne te e na wate se ni kru no aware ewo baby fufo ni kuni a omefie okote ya yesi ni kuni ya transfer no akoko fufo so eni to de na sem abeda se yemmoa no na yenkebi emfa emma nti yensem enyenko ni enkohwe video no na yentie mo nsem hye so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase yenko ni enkohwe video pacha de pacha frosen frame Patricia Sintin mami anopa ide do nam no pay de boko mi kwa free me kwa last me ware no me ni na 29 years ono anim say me obi am suro nyame pa nti no 29 years no ma anya ne bone dakro matete se wakwa akọ ware oba fufuro under ordinance emreku ayenso ya ware under ordinance eno o ware me no o ka kire me se o mpe akola ye ne netena enti no adwuma nso a o ye no otimi contract bi o ba 3 months 5 months ani ade enti ne ntimi ma me ntimi nya adwuma bia me ana me hwe nkwala ye bibia 29 years no mango ekra no ankase ntumi singi bida Christmas endu wankase hanki kura gibida bayi sanse me peaceful person enti no na me no enko na me ma no pressure bia oye ma sem bebre me ne nko oba bia hoda me hu se aware no esanse beginning no na me nya adwuma ebedru baabi na ese me force se me ye adwuma enumpo no na me sister ni amimi di na chi oko Nigeria na me force na me jiska 1004 no de mame am de mame sister so mfa niam free Nigeria mame na me start na me ntom no kra no de ba senia obi obehwe akire kra nkwala na mame kra mpo na ma ran ni kra kwakofa ni na no kra ba no kra no na ye problem mame enso be ye nkakra ska na ode ma yen months no 300 cedis ni nkwala no na school awonko school ankwala 3 no seska no na no pa awonko school a from that time no oni me ya account kasa me hoda mi bisa ni skada mi misa ni bibia da na me te se ebedru baabi no na ye hunumpo no ska no call nothing inti that room me wo na me hwehwehwe ni ememo ni nyame ncha de mi ko hu the original boss number na me faye na me ka se mi hunu me ntene nka na original boss ka kire me se ya transfer no edini ko sunya enti no ye ko sunya no enti mi ne kwala ni nyina sesa ye ho ye ko ho no wanhwe menim obe ware me no me ka kire ni se baabi a ofi no ene baabi a me fi no enti aware no na me mfene so because Martin say yes voter raging for me man on ware account for ma on bu on kwasia one wo start here drew baby na yi ya no akwakọ ware ni krom ni me kan ni nyina me san ka kire ni say aware a obem mabusuafo no empne so no me nko bida me ne kan ye o say we o kan on kan no kure wom enchiro ya be ya me ho ade kra ni ma me baaye no ai ya ni ho ade wie no enwumre me ka kire ni say o maami nanim nya me fe wamura nanim that means say hu say obeka se ni aware no maami no nani nje hu no o ka o si o twi kasa na ho nti ya nti ayi bebre ni tie wo a etwemu an ni say wakwa ware under ordinance wakọ so bigami me onim pa say nyame okata hwei ene on me ne tena eje manya ne bone baako minim so de me bekwa wie baabi ode me akwa wie no me da fo me nufi baby a me medui enya afi na me san kwakọ start life enti no so akọ no akọye sane ma bigami na wakọ so no crown punti no esese nko je en muni ade onya emi onye me hu bebibia enti no o meji alimony
every nchen onfa emame na afi no me de bedan wo de kantwi de ewu hia no ma plain language na yento aso ho nti no ni ami hia no meje 400,000 Ghana cedi efiri ni ho efie ka bibia wafa ni nyina me manya bibia wa wo de ni si fie sen efie no ye ba ko mu si fie ba ko e wo fan efie no wo ejapade awa wo ni ukuna ye won kai ba bi e wo me die ko kutoku area ne de sen oko start na ma wo fresh enti no manko bi and as that time no so no starting in niema enti no ne me yaka enti wonim ba bi efie ni si efie no kra minim odisie ba me ma ne de onim ho chese wo ni ukunu na ware mfie sen mo worry how many years 26 eba 93 years ansa ne ye eti yemfa ne say 26 years na wo worry wo a mo tena ase no we ye japade asi baabi say efie ne si asase we so say si ha wonim baabi efie ne si na me kan say all start no da bi me ba wonim baabi a efie ne si ede ntia because all start no say na problem wo ho a eye den a problem na chi sa worry ne da so wo ho na ware no na ewo ho eti aden na oba ware ni wukunu si fie wanfo wani enko hu ba bi efie si na me kan say that time no na ma wo fresh enti no efie no si how many years ni efie no me or starting in kakra say fie de enfa da kro na esi ma me eti o starting ye esi wie ye no eti fie sen ni 2010 no starting 2010 no starting at the pem time amontam te ye wa hu se asase we so na me kunu fie si wa hu se ha na sie debi o di sie mi mama me hu ba sa wo te ni later later sa wo te se wo si fie na me kan say me te ye no all starting no ka starting no na nanka me ngo idea enka me ne no ko na nka me koku hu ho and as that time na problem no so I start nti on me yaka aware ne sen na mo ware na ukunu ewo ba bi ye adwuma na yetimi a transfer na oyire wunnim till say wo friend adwuma pani e ma ne ka kire wo de ndia na me ono na betinya che because me nya ne bone da aware na sen na aware ne te na me ne no ho fan not in fa na ye adwuma good relation not in na ye adwuma ne wo dwa so ono ne wo dwa so e na won so na we any transfer no wunim ho hwe ma me wasem na you too good to believe yes because of the type of person ya o yin nti because say oti we say woni wukunu nete na ya transfer wukunu wunim ho hwe till say wukọ fefe ne ma mukọ hu na adwuma pani number efre adwuma pani ono ne che say ya transfer wukunu kọ sunwan abra one nete dem ono no yes into ono no betimi ansa adabo ne be na ade ye no menye ne bone bia bone kura 29 years o se me maye no onka because ebe ye nwanwa se woni ukunu te oh yeah eniema o ye no we imposa problem bi ni ona ye transfer no na o free fie wan kraw se problem e wo ho ana e ma asem a na o ye kan ye but that day na o free fie akọ me na nko o de ma ne bi mpo be fie me ni na nko da ada wo free fie akọ sunwan wan kraw Dabi ni ehu no wa get into 1 year ni ehu ni where about wa mi sana busuafo wa mi sana busuafo so we ne sister penyi yen say ye be shia no me fra me man penyifo bi free me pro Mr. Limo o kan ho bi Mr. Husu afri ye Pastor Joe ene sa tam no na me ma me kra no sisi ade wanyi no nya yi meba Mr. Walanyo good morning ye nyina ye koko shia mame mpacho meba why Mr. Walanyo yes good morning ya from Poma a high Lawson TV na Madam Patricia Sintim aba ha say the case bi aba betu yenim na nasem na wo ka no ehwehwe maso kakra o se time a woni ne te wo sa waafo wo free fie 1 year wan kra no till so koye research kakra bi okonya opani number ansa na pani ne ka kire ne say ya transfer ukosunwan de ne beba bema ono yire te dem na ya transfer no oba ne nim ho hwe hello Mr. Walanyo I simon check line ma me wo de kwato na busuafo anim say 1 year wu kunu sister penyi anim eno ye say ye bet ye be hia enti no me mfa me maame nka ho emra beginning no na me papa ewu Mr. Walanyo
Yes, me ba cho question na me bisa o say dey na beba abema onu oyire te dem na 1 year obe free fie ya transfer one ka hwe ankyere oyire bone be na no de aye o also be free fee, but you transfer me from where to where? yeah transfer o corona na mote so say hemfa ma me ka gu ade ni motie o wo free dwaso akosunya ne transfer mu no kra oyire Are you from where? Bema na mpacho we de fache me ma yenka twi kakra why wo kra oyire Please. Somebody called me in the morning. He was speaking, pushing me to speak tree. I said me to my tree is not good. ukunu so want teach you I'm not saying that. Ma me make us out My tree is not good. na emunna honti Mr. Walanyo we de meraku ketwa na wote no kete bi na yenkeka nkosa why aha we de meraku efo Yeah, continue. thank you we yire se wo kwa transfer e wo sunya wa nkra no 1 year no onya hu wo fie no call no chop money nothing Again, correct. Don't say me free fee 1 year. Ma nkranu ma frɛ me frɛ no na emo ye de na emo didi wo fi o se ya den didi wo fie se na me ye adwuma na me ye adwuma eno na me de hwe nkwala no opa chere se bisa ne se aha ma fa eden ti na me ne nkwala ni nyina yesesa ye ho ba ne ho wosunyane that time ben en okra yen time ben no okra yen so okosunyane o boss Mr. Brefo madam ma me de wabisa no mani nyie no na yenkwa nim why so madam Mr. Walanyo yetie o I want to ask one question. So case we Odiba radio station na ni botaye say how does he want to me ba cho ne botaye nyina wode ba ye ne say waware no under ordinance makosin san krata e wo court ade atum sa wo yire no yeah utu kwan wan kra no 1 year later was sa ne ma e de bai amaka kire mu ntamu ate munya ntwitwa court aware mu de ote ye ne say wakoware oba foforo eti wo je 400,000 Ghana Cedis say wakose bigamy a etia Ghana mra enu nti no oba ha. Oh, okay. So hot advice when I mano. Me ba cha no ye madwuma enye advice kura me de ma no me frɛ wa kan kyerɛ wo enu nti na ma frɛ wo sɛ de wo yiri kan no kura bi wom anase no kura nim eno ne asama ma frɛ wa me bisa we enu kura nim. Also me free fee. The question I'm asking say so or partly say within the period me friend no man send me chop money. Is that what you saying? Me pa cha wo yiri woni ne da so wo ho anase mo agyae. Oh, I don't know to every few. Enti aware na wo ho anase agu eno na me pese mi hu. It's left to her. Mente de awo kan. It's left to her. It's left to her. Best and fear saying in a muntamate. Besides that, appreciate time, Ben. Wona mi bisa wo yiri fifi how many years in here? Oh, it's more than 10 years now. Eti bema wo no yiri te 10 years in here wa free fie. Sa ware no wo say ni won wo bema na nkasa no na mo be no watu afa ho mbacho. I reported to the parents. And I then parents in the catcher. I know. I'm leaving that so this issue, I don't know what you want to do. So said you pass what can say nema what's a sound crano or who ma it is our and wo say ni wonom court krata munchicha mu onso wakware eti brana bechicha court krata ni mu na compensation bia edi se fata no fama no na fei man access to enkra no said the be obetimi enya ne ma no so ehu wo mo fodua me ne me baketo anu poko onko won fa nanim ponto ne baketo ananim opamo me wa ma me mampo mehu anim e woni fie opamo me Mr. Walanyo Mami eti dia mekaye no de ode ba ha nyina ne se ne ma wo mani hu omo aware no ekonkon ho bra na munkotwa court aware mi ye ngu aware
court and I'm going to go say. So I say when you are. Yeah, mama, maybe son as some Mr. Wamaninia no my why? So where does he want us to meet? Me bacho ye wo Kumase ahojo run about enti wo betimi ama ye date a wo betimi aba no ne abusua na ba ne ehia. So do you people handle divorce cases? Me bacho ye handle divorce cases na somebody beto ye nimu no ene say ye mfro because onyaw eti ye adwuma ye ne say ye frɛw na no yiri na hia say mo beka aware say mo beto aso no ɛhɔ ene ye de besi. Eti me madwuma de you can't question my job eye madwuma me ye ene say me frɛw wo yiri di case aba wo yiri man kɔ ne fie ene kɔ frɛ no nti de odi aba ena me bisa o say kwan ben ena abefa so aba ye be hia na ye de aka asomdwe asɛm. I'm not questioning your job. So does it mean if you ask me a question, say me take question answer. I no na ma kire omu nti ma yento aso mfiri wonom. Na ma kire omu no say me handle divorce wo ha. Beginning no say wotie me yi a nka obeti say me ka kire wo say court na mo kosinsan aware. Eti say mo agyae a court na mo bekọ akogyae. Enye Lawson afidikase mu ha. Eti me handle divorce case wo ha. Bacho. Okay. Eti per time na we yiri was 10 years nie say wa ware oba afoforo me pa cho wunim say Ghana emra ne say wo ware under ordinance ukosinsan krata e wo court na say wunya ntwitwa krata ni mu wuntimi san ware foforo enka wo yire no your friend bigamy wunim say amra no okay nti say wunim say amra ne de a eya no kra say wa ware aka ne ho ana say wunya ware no sis onu na kasa sebo. Hwana catch us a bema na worry. Oh no, me kwato oba no picture o ha. Oba me kwato no aya no nti no me hwehwe me ma na wa ma menura edan me fe dan na chi e kitchen ho me hu so oba no wo hye de hye se wo ho eyo ne ex girlfriend picture ewo da bi ni oba ni picture de emfanye ukunu picture wa mfa ma oba ni picture de picture so o ha me de bae oba ni picture de emfa oba ni picture nya hwe because obema no me ba bema no ene kwose oba ni penti oba ni de mimi ni case wa ba bema yi ene se ye confirm na nipa ne ka kire wo no me pa cho wo confirm hu se ampa se bema ya yo sa oba ni ho ade o ka kire me se wa ware nti nia me pa me ya me hu bia me ho na kan ono bisa na se o kan ya said me frɛ phone so American no ka kire me say wa ware enti ni amepa bia menya me ho me man ka hwe na me see you say nya na be bisa ne say wanka no wanyia no wanka sa asɛm na 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 wa sa ka kire me say Madam Mr. Wala nyo ka sa asɛm ne kire wo yire me man ka asɛm bia atro and I don't even remember telling her that. Na oyiri woda so ware na woni na jai. You asked me that question. You asked that question earlier. I told you if you left the house, you are getting the point. Now or left the house no. Also anamo be na tu say o kwa bring it back to the house. You look as if I answered that question already. Mate na mantia sienti na masan bisa ono be ma nti say steam mame. Say repeat yourself. Say when you hear na teme ba obi bia ampam no wadwane afirifie na 10 years nie anamo be na tu ye okofa ne bai e no so wo ma anase de ne siye. What I told earlier was I reported the matter to the family. And the kwesi saying maybe say we report my family na kwesi saying you get a point. The person in background so question bisanu with those questions ask her. Be ma wona wo say we report my family nti wona wo de report ne kwa my family no ekwesi saying that is still hanging after 10 years still hanging. Yes. Eti hanging into na wo fa chira kwa ware na. You see, when those questions, when you ask the question that way, then you are drawing a conclusion. Me draw conclusion tina me de ana count so it's a question. A question na me bisa. Say hanging tina wo fa chira kwa ware no ana.
I want to catch I don't catch us be mama worry. Also na akachire ne se wa warranty wanka ana wo kan. Manka so ndi achire no. Matinti se no ba bia ye chechire aboa no ho ne eja no ono oyire na tie 10 years ne oso oba na afirifie. Eti asa wo ni abusua no ekokohia. Na obisa de enti a oba ye wa firifie e bia na bibi na epam no anaso ono na ekwa akwachi bibi. Sa na mo we nyina 1 2 still hanging. 1 2 sa na mo we nyina wo koye na akokae no sa abusua no fre no oba odekoto wabusua nim no wabusua amfre wo me ni se odi onfa bibi ankoto mabusua nim edru sa tam na me papa yemfiri mo ben we na nakasa no onti oti o edru ba bi no na me hu se niema aye den no na me call bisa ne se wabusua ni ben na odekoto nanim no modin ni nkire wo abusua ni ben na adekoto nanim because me ni Mr. Limo ni Mr. Freeye ene Pastor Joe ene me maame ekura ko sister P so a wo ka ho bi asem ne ka no e ba so actually sister P no bisa question no wagina no ma papa ye yia no obisa ne se wabusua ni ben ene odekoto nani Mr. Wolanyo wo yiri na ebisa wo ye onyamea I reported the matter to the mother. Also mami o mami me mami on kan hwenkyere me mompo na me kope nkrofo ko me ko ye friend is saying so many secondary school and am ko kan kire Mr. Limo and na me papa sa tam no yare and of friend Mr. Usu Afriye and ne nkrofo ka ho and ye call ne sister panyin nchen a ono ankasa ti hobi ne sister kan kire me say ye be kan asem no bi sansam ne kan ne ba so ana aware empanifo mienu na sabi Mr. Wolanyo one Auntie Patricia makabo mama warranty se edu baabi na se mo pese mo ntam tete mo pese mo ja aware a eye amicably mo hia abusua mienu na nka mo atena se na mo kan asem aware egu nkro wo se 10 years nie me de kwato abusua nim it's still hanging 10 years o Mr. Wolanyo. Madam, all that you are saying I'm hearing. So I said, who possibly I said no our radio station and where you handle me radio so adwuma papa me no me ni afuo me ntoni man so radio so adwuma na me ye nti na me fro abisa outside of the story ye wia ye hia ne ahwe kwan a ye de asem ne beto na asomdwe aba are you handling the case in a radio station or what? Me pa cho ayo radio so adwuma na me ye nti ehwa na me handle me case. Okay, Mati. Eti me pa cho de me pesa me de to anim ne sa wo yire se 10 years nie ono de osusu sa aware no wagya no na osan nim sa wakwa ware oba afoforo nti wo gye o 400,000 Ghana cedis Cedis ka 4 billion o se ne say for destroying my life 4 billion my life for destroying my life because where I've reached in age no I'm not going back again my life was say no eniema nyina so wafa efie nka obema mpo de nka efie niema mpo de nka ma na nka won gya ware a won sesa wo obema mu no efie niema nyina nkire say 29 good years na me ba bedi wachi no not even one cap and a handkerchief a mimi nya ware na sida ben obema wo sesi o ya regional boss o the Ghana Statistical Eastern Regional Director Ghana Statistical Service obema wo kra masters aye adwuma a meni wa ba betra nyankopon na betua wo ka me no won say oni me na nante ye me ni sro nyame me ndo me nipa me nye bet nyame a o ka me ho ogyina machi no nyame ni wo na bedi enti no 4 billion na meje wo because what destroy my brabo o be ware me no me kan ni nyina akire wo unim so ya igbeni yes ya igbefu obu akanfo e ma akwase ame no kan sansem ni nyina no o sida o ma o be ya me ho ade wo ma me wo mu anani me ka akire so ma me nanim nya me fe me kan ni nyina no si o eno the antipart untimi nya ni general sa unim kro bia mensem wom enya igbefu onko a nebu asantefo kwasea asante ni timi bu obi kwasea we timi bu obi kwasea enti eno ne de ye generalize ne masa 29 years na that be generalization me ba general ma me dabi nya botre ma me generalization na we generalize ne ma na me kire o me twen wasi kwan ni mu se ene de kro bia mensem wom obi timi yesi ukro mpete du na mebika na so ene ukro mpete wodi wi bobo no mpeni nkase mu eti generalization ne de ye generalize ne ma sa mesrew ye nyane senti Mr. Wolanyo se de wo yire na ka no ye be frɛ producer no be kasa
na yahwe kwan a yebefa so na se wagyae na amamre ne nhyehyeye wa waregyae ho no moye ni nyina na asomdwe aba why I've heard you. all right, thank you very much elder my friend Poma we dey ya maami die na me ka bibi kakra de si aye kan esese owura olanyo obomoden na oba na sania ekono bema de una yitri oba no na akọ fie kwesere ware no ye ne ho ade se bibi kura na esi a enka so oba ne kuntiwa yiwani na emra nso so mma kwan se obi a wone no aye court aware a obetumi afa akiri akọ foforo sade maami boy amani ndi esre no omomoden ana omra na sika no nso amaame ne ka no ohwe na waware na te saade a omwa ne ho oba omfa 4 billion emra na maami empene ba bi ntra no so onto na ware so na mavere po mananse mebuso asem ge ya odi kan ba yi mafia na wajimi da dansa no oba na so oba kumase no obejimi ye asem busa o na je se mibisa no ma o we de nka o madwene mu a se na wajimi dada ena oba ye anaso oba ye no obejimi ye hwe on ye ka ababa yi hye na asamase no na minim se na mebukurafo na mebuafu abrante Samuel no pa efise be makofo oba no one ne wo no ye na adwen se onhwe oba no ene ne mana na me be ma no huye mahi enti wo hye ase ka ne nsam nyina na manya abufuo pa ma Samuel na nso duru ba bi no ene nsam bi efiri ababa ye num ba ye no eya ma be ma na sama o ka ye me ya jedi ba ko ne se oba wahia bema wakọ ne fie atoa so mprensa eho ne de nanke yenim se wona na etwempana ba bema yi se ohia wo kwa ho obu ohia wo tambe wagye atom so ohia wanyumre ofa wo ne fie no ene okọ toa so nine ahoro nine edumienu ene ode ma wo enam yensan hwe enu achi ena wo se nyinsan aba be ma wo ne ne tie nyinsan aba ma mfrem poma ye kan no so obaitimi bie na no eka kire be ma se enka wo so ba ne me enka wo ye be ma nka me pe wo be ma ketekete na kire se ono no watese me ma horo obai one me ma horo ada ena wo hunu sizes no se ne tie sani ebiswa sani ebiso sani ebidi ho nyina wonim edi so oba bie na no kasa na wa adwuma oye edi se be ma no kasa wo ya sha woni a na ya no kure mi wie no emema nsua de bi wa asema me kan mu ye kan nyina no munim machi eno no munro mamo be ma nya kase mewu boborobo kamia ye so oba bia so ope be ma kase be ma ne be ma eso eno ope hwe emema no bebredi akire no mu nuro bia emmoa won ma obi anya sa mistake no so wose wudi yesu a na ne die mom na so eya sa na tie okay so wudi yesu a odo ne die so enu nti na wudi yesu ama no enha ho be ma kono no mu nuro bia enha ho na mame frempama ye kan nyina Samuel ensemu pa nso no so wadie no oba wo akofa no a wose wonyem na wagye atom se wonyem atese wo kwan afa so teste yi wo hu sampa nyinsan ne wo ho wa afi na obegina atoto ayampian omra ne yenye die ne no sakola ne ne dia ene ka bia baba yabo no e wo se yaje efiri no meda se afefo medam asese moje brema yokohwe video no ebaye na yetie ye maame side of story sanso na yetie papa nso ne side of story na asemwe de eyawe hosem sometimes metin semwe ya na mewe aho ebeba ne se na bema ifitiase no asemde kasada mo ne man kasa emomudi mutumu be ko wie kire na ese my enemies sometimes the same way bi wo hono ma miti ana mewe aho papa ye mami asem a o kan 29 good years o ne papa yatsena would you say in the first place no sweet words bi amemu ememe yesre de bi aya mo hyase munim se mo mfa nkwa wie ya yesre ma mo hyase
because mami we timi atie nsɛm ankɔfo aka e dia fa mo tribe mu ye mfa tribe nye den enka asɛm by all no she stand firm say asɛm obi aka no e ma enye den em break me mami nye den ene wontena ene one watena for good 29 years ya transfer wumpu a ka bibi ye den etre no at least or your yiri or your mame at least remember no sometimes nya maybe wo hono ma mu ya enye ya ni papa kwa kasa hwe de wi oni MFK ye den edi nkomo no hwe de wi oni MFK ye den kasa the woman is pained enya ne ya because at this age when e be san so abefan aye no ho adi according to mama no se what say papa na ye den aware e wo baby fofo for the sake of your kids your mommy akuma so ade nyede a man according to ono bibi ekoso e wo ne mate bibi ekoso bia no no e no make sure say o take responsibilities e wo remember na yesremo sometimes pains are more than money be efemu no e too much you too much e dey na che say your mama even say when you kra no she dey wi ho efe nti e dey na be tre say senanka at that time no onyo obi e mo ne ntina nti asema ye papa jat me yesre no onye ye mama akoma so age nye de e ma no na asumdwe ntimi nye de ntimi emrebusia ha ena mede mu ebesina mekausa ha egusa emergency Ghana TV so share so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase edi amedi so an catch mami esi enes nebusia ebesan so edinhyemu e wa ha